Asem Yi Di Ka, Asem Yi Di Ka. Inna Beka. Akwesi insia. Commander 6. Kano seni etie. Nebi ameka chose ebeka ne seni esimitie. Nebi aso meka chose ye mfa bi nka o ye nyi bi so emfa mfrimu. Ye man ye ni ho ma. Na ne won so ye kwaka se ni ho. Ye gine se ma Ghana de hie ehunu. Ne ekoso. Ne aban eye. Ne aban enyeye. Ne timamfo so betimi ade a compliment ne aban eye. Omani ye ma ye nyinada. Ena obi ani abre o chichire ni man obi a chichire ni kuro no. Se Ghana nso am yeso ye ni ambre a chichire yeso ye dia ye bedi amia. Na na meti asem bi pa wa America mampani na me wura ho. Sem krofo na ya chichire omo no. Se dom komkrom akomo so bo nko a yempe African countries ni me yemu musika ombaji omo. Me wura hoye. Nam si ye ne pe e na aso ye kon, aso ye nsa, aso ye nan. Ye ne pe. So ye mom kakra. Ye mom kakra. Ombaji omo agu omo prisons. Asefem. Eti asamte to be na so hwe anamontu bi emperifo bi etu na sensem fata o so do ano atu bi na okasa no. Kosanim guase no haw ne ba e kan ye nyina. Medin dia kwasensia Asem Yi Di Ka bre e na adruso. So enu e che komo ase on galamsey. Me maunu ni emabunu bi ahase eye. Fachemi. Akodru Ghana maburu bi enya. Ye na okra timi kasem. Ye tumwura mu de na ma nwura mu de no a shorty. Esi atie sifie. Data sa video no wapato yes amobiem. Samo sa video ni biem. Se ye na senti ya tie sifie. Share video we. Na de tie mu sem. Oh, if you know good you man, I don't know to comment section wa my na. Ya wa my location na be to na say e tu fie nko. Tala fio ya dubush ni na we say ya du fie on. Loko na bo we scam kwa na bo. E be diri na e fie ni ya tu e fie. Say ya dubush ni na we say ya du fie. Oh, if you know good you man, I don't know to comment section wa my na. Ya wa my location na be to na say Ye mam location anadai. Ye mam location. Because when they to me asho mo nsa se omo hwe e ma ne mamu anwu no oba compromise omo ho. Ti location na de be mamu. Location na de be mamu. On say na no under president Nado Danko Kufa me kan se na se ye man no ye wom na manyosem no adoso chen bibia ye bia. Enye da amanyosem ade empunto ne nkanko ebre yo e the personal amanyosem partisan governance adosu ti sem uka asem a nipa fa na adwe enko office ekotie me party nko ade metuma no agu so and now me catch them say that call on the fight against galamsey. Yeah, na NDC perform do mo ashem no. No mo nye to the interest of my Ghana. It was not because na Ghana nti and na NDC sam perform no money ambra no mo ka galamsey asem. But because or pe kwan no maba to be. That is what is happening today. Ni esi ne eno no. Eti biaya na MPP etitafo etu no. The only change here abba in a so-called fight against galamsey they say NDC for na pam MPP for na free wo and no NDC for no taking over. This is what is happening and na ye ka say.
under MPP yenua Erastus Asare dwane na America ni ya adwen ye se sene NDC mpanfobie ni abena mo kam galamsey no eka yenua Erastus will feel safe under NDC government under John Mahama second coming yenua Erastus dwane na America eno ameka se mesa kan biem if ye hunu mfonso na esi under na akufado Emma NDC complaining ye Ghana for complaining Anna John Mahama ya bro. One of them is what I'm talking about. Let's ban mining in the forest. Let's ban mining in the forest. Let's ban small scale mining. Not party for nature. That is what is happening today. President Mama, as part of 120 days promise, never home. We are told, say, and Shana started. Go to our forest. Go to our forest. Na near town mukra say, Ukano be a catch, or buy and chair. Or buy a 1 month. It looks as if I say, na ye nim the challenge na o man face it afi ne ababa to say na galamsey bi wo the way aye your man no this one day we will all regret it. We will all regret it one day. The way our personal interest ewura o man chichirem no we will all regret it one day. It's sad. It's so sad. Maybe sasa NDC mpenfa sabe no moni abra no man no edem. NDC by galamsey to atwana. Awreho omani pa bone for do so man mu dodo pesemi kuminya for no too much pesemi kuminya for no too much die na eje Ghana na pese say na so we complain about one thing in opposition, come to power, repeat the same thing. Na do man obi na bo eduana obi na aboye duana. The same thing we seem to have solution to in opposition. Ghana for you doing the 2 million yensa. Now that same thing you repeat it. Yenya ya dwe se be chichiri o man na o da bi asefem enu na ayi obo ase dia na make wansemi enu ahwe o TV ne so no sasa se KNU for de kwakosi eye obo ase campus na no MC dada so wonu so no aye hwe han amare ebi na ne ye ka kire ba president Akufo-Addo amamuo na e bagalamsey wana enkoye ka na party fo bi so anu no chabe yesu ani edi watem se ne ase wo mo bre biada obi to 2 series ma wa data na nya bi ediko social media di watem ya nu kan so me ka tro ya se ade na koso na danana do dan Akufo-Addo na enya papa. The silence of the president no na ekse se mampanifo na ne ekoso so uka MPP ni bi etitenia so me ka tro ya. And then there'll be the same people to complain about galamsey. MPP. There'll be the same people to complain about galamsey. Me wan fi hye nwotwe. Na party fo a e wo galamsey mo na mo ye din. 8 good years.
Yes, it's also my mama sombra because they were complaining. Say party for the do me galamsey. Yeah, baba sana. To mama sombra ya the same thing. Me donya pe Ghana. Ebe ye beche. Ebe ye beche. Ghana ebe ye beche. Ni pa bonne follow dos no do. And it's all because yama every nook and cranny to vote in this country. We just vote for people. How can we complain about something? In power, 30 days in office, and your party people are taking over galamsey site. Me say dey na me time munya ka oba ye nche no munya ka kura time munya ka and when it comes to the fight against galamsey, then and make out say e to bi na me yem hye ye kukuru mponi o ni kukuru mponi 1 month in office in Ponier. Ade. Ye ni papone fododo. Ye mambo fododo. Ye pesemi kuminya dodo. Na yensu ete mia odo galamsey koso no obi enkasa. Mesi enano Cape Coast Central Region, Ghana water forecast say enche so be yeden. Na mfi sa agora na mudie. Onso na se ma sha se kem, sa munsuo ma. E kam ko ke ntwebo pipe ni nyina akora mu. Ye mfa nya de suade. Ye disconnect all pipe to Central Region. Because oti baby galamsey koso because se u benefit it no waka wanu atum. Da bia mpanfo eka sene enso ne yefi ni kono ni so ne ni be dio ni so ne ni be ye dio because o benefit it no aka wano atom ene so wa ye de o ka kire yen yes start a chen mamonom central for yes start a chen no e mamonom oh me mfa ho oh me nka bi enru mi ha e be so bia so bi e be so bia so bi Obia, ye nyina benye ehye. Me say one day, ye be twa ye ho nyanom ye moja. Ye se be ye mfa nyame adwene ode ama no enya adwuma. Ye be twa ye nipadua nyanom ye moja. And then this ni be ye din. U ka galamsey on ka bi. MPP ni so de share selfish sa otwe no. E so le be ye din pa because of power asa ba biem. Who pie no odwe o man no. Pesami kuminya personal interest ebe Ghana. Wa o ka say Ghana no ye no wasem but ne wo ye ne be ma Ghana na bo no ye ni asem. Pesami kuminya no personal interest na adidi ye ni padwam no ebe man no. Me are disappointed President Mahama. Ebi a wadwen cause I'm becoming disappointed. We want to see more action. And I'm going to say, na galamsey asituo no, enya one day adwuma. So na ndisi for him sad way. Na ndisi for him say galamsey asituo enya one day adwuma. If say nyam ye compromise ye ho, when dey tumi ahyo mo nsa, so mo make sure say yetimi aboye nsuo ne ye kwaye brento ho ban, and this galamsey for example, and ye compromise ye ho. How long should it take for us to deal with this issue? Nyame wo hu ye nyina mobo. Nyame wo hu ye nyina mobo. Onfu ye nyina bo ne nche yen. Omi akoma ebetimi akoso de atena omamu. And that selfish leadership. Enye ne nsie meka se nyame admo on the 14th of February sika dial star 281 hash. Star 281 hash. Select option 7. Chegum sa for 10 cities budget by 10,000 if I got Chile. Vast day. Ya do echo beach resort. Ya kama.
uwuram na na de chocolate ama odina ansa na kwotena se didi ono odofo ade eche wo 2 nights ya be spend e o sa beach resort wonum wo be ji wani sa fa 10 cities e be ji 10,000 me di akwasensia